Poštovani i dragi prijatelju ministre Sar, dragi prijatelji, poštovani gosti iz države Izrael, veliko mi je zadovoljstvo i čast da danas u Beogradu imamo priliku da ugostimo visoku izraelsku delegaciju. Dragi Gideon, želim da se zahvalim vama lično na velikom doprinosu na unapređenju odnosa između Republike Srbije i države Izrael, koju dajete i ovom posetom, i da izrazim zadovoljstvo zbog činjenice da se ova poseta dešava u jednom važnom istorijskom trenutku. I zato na samom početku želim da kažem da su odnosi između Republike Srbije i države Izrael utemeljeni ne samo na decenijama dobre saradnje između naše dve zemlje, već i na vekovima bliskih i prijateljskih i bratskih odnosa između srpskog i jevrejskog naroda, koji su utemeljeni na zajedničkom stradanju, zajedničkim vrednostima i zajedničkoj nepokolebljivoj veri u budućnost. Srbija na Izrael gleda kao na jednog od najvećih prijatelja i ključnih strateških partnera i zbog toga sa velikim zadovoljstvom danas ovde razgovaramo kako o bilateralnoj ekonomskoj, tako i o političkoj saradnji. Tokom naših današnjih razgovora mi smo se, osim što smo sada potpisali 3 važna memoranduma o saradnji, dogovorili da lansiramo i pokrenemo strateški dijalog između naše dve zemlje, da kroz interagencijsku saradnju i kroz budući zajednički mešoviti ekonomski komitet unapredimo dodatno saradnju u ekonomskoj sferi između naše dve zemlje, a podsetio bih da je izraelska ekonomija jedna od najdinamičnijih, najinovativnijih ekonomija u svetu, a da je srpska ekonomija jedna od najdinamičnijih, najinovativnijih i najbrže rastućih ekonomija u ovom delu sveta, s obzirom na činjenicu da smo mi udvostručili naš bruto domaći proizvod za nešto preko 1 decenije. Mi takođe delimo i pitanje odnosa prema istorijskim temama, dakle, pitanje odnosa prema Holokaustu, jevrejskoj zajednici, kulturnom nasleđu, očuvanju sećanja na mesta stradanja jevrejskog naroda, i to je nešto čemu je Srbija od uvek pridavala veliku pažnju i nastavit će to da radi i u budućnosti. Pitanje istorijskog revizionizma je nešto sa čime se obe države suočavaju i imamo zajednički cilj da se tom nastojanju odupremo. Upoznao sam ministra Sara i sa trenutnom situacijom na Kosovu i Metohiji i sa teškim položajem u kome se srpski narod nalazi na ovom području, i moram da kažem da naši ukupni bilateralni odnosi nastavljaju da napreduju i u ovom periodu. Takođe, ovaj sastanak se desio samo nekoliko sati nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država održao važan sastanak sa premijerom države Izrael, gospodinom Netanjahuom, dakle sastanak i samit između Trumpa i Netanjahua od ogromnog istorijskog značaja, i ja želim da iskoristim ovu priliku da kažem šta je stav naše zemlje. Dakle, Srbija pozdravlja i podržava mirovnu inicijativu predsednika Trumpa i zahteva da Hamas bez odlaganja oslobodi sve taoce i da predložene odredbe ovog sporazuma budu implementirane u potpunosti. Podsetio bih da se srpski državljanin, srpski izraelski državljanin Alon Ohel nalazi preko 800 dana u zarobljeništvu i u uslovima koji su
neverovatno teški, koji su strahoviti za bilo koje ljudsko biće i apsolutno ne postoji ni jedno opravdanje da svi taoci ne budu oslobođeni odmah. Želim još jednom da se zahvalim našim dragim gostima na prijateljstvu, na saradnji, na svemu onome što smo radili do sada. Verujem da Srbija i Izrael dele mnogo toga i da će deliti mnogo uspeha u budućnosti. Uspeha koji će doneti dobra našim građanima, ali i uspeha koji će učiniti pravdu prema svim žrtvama koje smo kao narodi u istoriji podneli i koji će osigurati da buduće generacije u obe naše zemlje mogu sa sigurnošću i bezbednošću da gledaju u budućnost. Dragi prijatelji, još jednom želim da se osjećate u Beogradu i u Srbiji kao kod svoje kuće i radujem se radu na daljem unapređenju naših odnosa. Dragi Gideon, dobrodošli. Baruch haba, Adonija Sara. Ovim su izjave za medije I have just one small addition with your permission, dear Gideon. I want to use this opportunity to invite all Serbian tourists to visit the beautiful land of Israel, the Holy Land, place where you can fill up yourself spiritually, learn about the history, the culture of the Jewish people, but also immerse yourself into the Christian and other traditions and cultures. And I also want to invite, and I will try to do it in Hebrew, Israeli tourists to visit Serbia. So, חברים יקרים, אני רוצה להזמין את כולם לבוא לבקר את סרביה. זו מדינה יפה מאוד, אנחנו אוהבים יהודים, אוהבים ארץ ישראל, ואני מקווה שאתם תבואו לבקר בלגרד וכל העירים יפים במדינה הזאת. תמיד מוזמנים. תודה רבה. תקשיבו למרקו ותבואו לסרביה. תודה.